Well, fesgama a charjan, ha mi crutching gewishin bill anish. So, seo an taisbeanaidhean ag misneach gus an deachtain seo, mar fás de sreath de thaisbeanaidhean nó taghadh an haising a dèanamh gach seachtain tron thoiseach de dùthchail an Parliament na Hallapa. So, format cànain adhart deagin inis sé díadach an dí seagin bhí saon agus ha sanrecht deagin ben ó cealaí agus cúteach of eolachéad gan teagú had bhí asásanna misneach agus grauchan na Gàidhlig is an gréisbha saona éadaine ha go hús agus gomaith eolachéad an dtíochú cànain an a sin cúteach agus bhí asásan an buaineann immerst son Gàidhlig na héadan agus ha inis stéit just a chumadí an althaid aberistwith so ha inis a fas eolachéad an dtíochú leis a chumadis. Is mis a Gaeilge Chríost, ha mis a cúteach tu bhfuil an de Hallapa an drásta héin, ha mi san Iomlainn an drásta agus cúteach han an Hallapa bh húsa ha mi saon as an an bhanaineach a ha mi so na da rúich réalach neo Albannach an richtgerig an seo noch. So ha mi dachas getag an bí sealbhain cànain adhart deagin bhaneolalas a hagin na differúchan an ha seo a bhís go dú ingineoch go iad a charagin riomh an noch. Nis sé sóisiachananaiche nó sociolinguist a han an ben agus réine PhD ag olthaid Iomairtean a céad Buaidh críneadh eacanomaigich na scíd an Gaeilge an an éadainn agus ha cúteach ag began rangsúg a dhéanamh an dtíochú leis a Gàidhlig an Hallapa cúteach. So hasn't genuine stre hachtas an ha seo an siachug far bheith aineachug ann anis a misc an luai agus a misc loch politics stoch a began a bharach na bhar onna seo go bheith dúile san Ghàidhlig me chunniú na Gàidhlig mar chan Coimhearsnach go háirid as na heileann in níor agus an ggóir de dhéanse gáilh agus na scíd an dùthchail far a bheith a Gàidhlig háast béal mar chan Coimhearsnach. Agus hánig feilseach rangsaí amach mar a bheith bis agah an nudí as a dáirigh mé ein stank na Gàidhlig nó the Gàidhlig crisis agus an dú héin hánig Mhanifesto an SMP amach hánig Mhanifesto páistí uaine amach an dé agus na páistí an eile sna láin na tí is hat uige grá rutan go iad a charagin mé ein stank a ha seo. So stoch go bheisne an siachug far a bheith began a bharach tuigse ag dúine an dtíochú go hagin. Ach dé go builech an siachug a hasin casanna hasin a grá go bheith stein gaun ben an ganú rúbeg mé in sin an dosach. Maar toch is een kist handje aan, casanna ha stein gaun agus dé is overlis na triblige ha seo. Son a bhíach an dói gemach ma simply is toch een cànain gewel stang na Gàidhlig agus na Gael kengeltje le kisten a huf kook agus muin agus mar hi sin fugan tuil far nachel an da rud sin ag slóig man is ábhar de calaíad an cànain nach sé rud gemach ma cuman da honna caol no bas cànain go mí orstanach. Bí cach jólach an ectríal na fúdacin agus scrisig na scír an Gaelach se go hectríal. Ach, cuideach is nog rud a ha se phlanadh an sa bhreatain agus an rang cuideach hí sin an rud sin an an ideolas a bheit choláidir sin an naid mion-chànain agus mion-chànain an gom féimar a Gàidhlig dul a bí mar se bharst den sulúir an modernisation is mar sin. Agus
Leis an ecrísin uile tín taghadh an alba ha rud eile ha cudromach an seo nach bíon irid sin de brín agus sin gan bí buaidh fatúne mar gan bí ag géir linnehan gin seirse seo cuarsnachdan a dulling anachhearstas rud seirse idir ginnelach a haun an dói. Ha leor gma insinech mion seo an an éireann buaidh a colannach an an éireann scríomh cuidigan Thomas McShimon, The Broken Harp an dèanamh agus ha coid sliachaigh Gàidhlig na hÉireann agus déanana cumas leis na Maoris agus túsannig Australia agus mar sin agus I coid a bhuaigh a bheith an ictrí uasach sin misneach nan cuarsnach an seo agus taghadh cànain sna háitina sin. Agus cànains go bhfuil beagán sin riéicin leis na Gael an alba cuideach súla mí. Yeah, he sin has day as doch a few and sure an irid of V Higson a hound of in the Gàidhlig, arch in the Gàidhlig on an alba, I guess and grain ha gashelton and nine Gàidhlig, I guess yeah, I had $1 ashka kishton me and kuach I guess moon surely me. Thank God. Sin tasha ma the chonrag. Ach a chin gan alwan dú no goúna began leonnach in Shachai han ramsig againn céad gesanrichte an dúthchail le Gàidhlig na hÉireann as na scídan gaeltacht an anéing is dé Davílas a hoch agus a bhuaigh bheith policy an austerity na Coimhearsnachdan sin agus Gàidhlig han nu rud fír an alpa gan chego. So Che hanna tú mé na hathrachaíonn sin agus chuideach na dul easco lín Reagan is Thatcher agus neoliberalism is sin there. Well, man hoorst Thatcher hain, there's no such thing as society. Agus ma han tigje sin agat is keentig nach bí hu géri policy and socialte a an gríver som mion-chànain a dhéan. Agus go míorsnach sin an tigse nua liberalach an seirse calpachas a haun an economy a hagin sa lá an dú an nua liberalis a chana sin rish agus sin an ideolas an felsanach mar gan bí a haig na parski an móra uile an an alba agus an sreath agus éireann agus dùthchail an eile cuideach. Agus ag cheann how sé haun an planning cànain planning socialte a haun. Nam ransachaigh hain bí mi a coid na Iomairtean mar thuirstú an an éireann is dé Davílas a hoc austerity agus a bhuaigh a bheith sin a gaeltacht an sin. Una simpler bar an go thuirs sin údarás na gaeltachta an seirse buin lesachaí son na gaeltach an an éireann chalíad san trífichiid sa cóigdéag as a chéad gin budgetacha sna seach blianachin is dé Davílas a hoc. 75% on in seach blianachin ha crackte ho mór is van Gàidhlig sin. Ha dul sús an budget sin bekin von oor sin ach rud ha insinach sin a rare projections and realtas on an éireann have ifús le an sparanacha an an Davílas a fichiid a hoc is a bhá an Davílas a hoc. So fichiid bliana is dé a crínig a hoisichaigh hast have ifús le an sparanacha is a bhá. So sé rud seirse búan a bhain sna Ghàidhlig a ha sin. Agus gon take bha crínig mór arab je look lauers na Gàidhlig éireannig a scaseo uile. An an Davílas a hochté graimi began ransachaí seo an an alba an unseirse rud har chomach go ailse go gríomh leis go mé ro ranger hon ach ha sin a coid figur an rialtas na alba a thuh Gàidhlig a gaeltach agus na hillean goharid an an alba. Réirna figurin sin jaariad na policy an son an bach no pro-poor policies man a chanasíab da urid na smó an na policy an son na barstach ans na hillean an ír idir Davílas a déich agus Davílas a hochtíag. Agus sin cudromach leis go bhfuil an ransa a gile seoltan mar is aibis go bí na Gael nas ísle mar gan bí a scéile clás sna hillean agus iad san mar sin a rolling leis na Ghàidhlig a bheit sin.
Corlin in Ilan Sheer, and Tinidus and Tudras Inado, who Nigerian Bavoa, on an Alaba Erfad, as J. Davilis the Jech, Tricky the Sakade, no Mershin, Jigarig, and a Vochadakasan, Mershin, he's and Jarab Shosha patron, unaided, I guess on an Alaba Kujuk. I guess, J. Shosha Buaidh hug sin go practicach na Coimhearsnachdan an ro dèanamh round J. Taghadh na dúineags na hobrich agus na sin first. No, ha tor about in the army and shinach. Well, no na hel servicin agus taik riain and no ha course na gilia cleanig, but then you follow as in nadra mar vi goon doel, mar hel in course na hain, Seasmhach, mar sin heavy in cànain, Seasmhach, va elleruk 4-4 then you follow na skier en Ghàidhlig aan eren, as J. Davilis a hock. Rud had all the rush ge agus an lá an Jew had na triplage and has down ge voord agus mar hoors me hané rod éannach ha seo hané rod Albannach aan Ghàidhlig sé rud had tachers dan de mion-chànain and fugen to. Agus gan check mar a hoors to leis an jaansanach nó liberalach a seo hanig is dé goharid van cethe fiche in dúst ha sin fágad nach chéil rialtasan son smach chearst chuma leith tuasoch son Airbnb mál agus uachgarain sé an jaansanach go hain go bacháith suirste a bhí ag na duine cuachgach a sin na hogras a dhéanú leis na hachke gebi je éfach gewis sin het Coimhearsnachdan. Dierig. Agus ma sin glose go ké gesanrichte het policy cànain gan che ha Buaidh ag a hullig source policy social dus policy eacanomaigich het mion-chànain. Ach ké gesanrichte het policy cànain. J. Cear an allope had sé can fiche blian as gai no carson na sin erstes na sear ich ging no erstes homasse wat den doel na de hannig ach na Ghàidhlig is de an Davilis coig agus hannig bos na Ghàidhlig agus na system na plannichen cànain is de is sin. An an dói ha mé fer nach mission dunne sear so ke rigger stoort éieren nach chonams agus mar sin nach ha beaken a mé ko you mar vis gom konig toor beaken ach ungen rodden is mo vis a bolegar na ke spin sé go policy na Ghàidhlig an Alba an dói an an dói vai ro arstamach ach ik no naam har arstamach galoor mar sin a geno kiel so va kujum ga chur a Ghàidhlig mar chan in náisiúnta an sa ach a hannig is teachan an Davilis a coig rud a ha involte a ragur cànain náisiúnta Albannach an sa Ghàidhlig ach ma dul sin ra fémer urp 4 woorde we aan son een cànain is déchug mar farstjen gin vehe náisiúnta an an Alba rud nach de hacher an an dairh agus rodelle sin gevel krachtje gun de lig an realtas go de chrínig en korsnuk en tradition den Hellenes mar sin dollarst har na blinige na ha J gan ak Ghàidhlig Genius Jaach so hanné lauer oer seilse an kéit pís ransa shelten sin va kiebas down er ein skipper ransaí von talvoor wo hun tich blinigen ransa leid Cassie Smith Christmas Inge Burney dunne elle ulje grager op tribligen glévoors na koorsen op een tradition te han mi de faken kimmer ha in een kommel taikri Ghàidhlig maar gaan een nation ha ga legal dollar bi se nun atje ver veli bio se choorsen op mar bieg so sin nar a bhór anna sin son realtas an SNP gun de hacher sin a hacher koú is sin farvel sin bors na Ghàidhlig agus mar sin hatór ha is a channig gofuil an borst gunnéim agus gun sé gif ha finis galoor je sin ánach tigi mi ik no naam gevel dunje ma ik op an sa vorst agus ha de Jane of an Ghàidhlig son na Ghàidhlig
Mar sin chanins go ire gur é páirsmhór dulliaada sa sin tíadh nachil buin beic mar bhórs na Gàidhlig le rimer cho farsing is a ha acha agus le gurasan agus múnacha go ha mínach beic mínach ísel hanne le commasach do bhain lehéid sin dul a nai ginnelichin de chrínig cànain is córsneach. Van a rudden a rövrich a chrínig sin homór agus cuachach gefel féim urp a kerstomór agus cuachach son athracha agus hanel lehéid bórs na Gàidhlig commasach sin leis well mar a ha an drasta coú. Féimi an cónaí sulimi an a cheiste chur a einach déna cuachan agus déan sparan a ha ag buin ma ha as na gérig an tórid buí chúsin. Ik kan naam ha nuritjin je rot een bonnidech a behoor gan woors de wie of nachhel. Leid bonnes bar, is tjechig, skema son lok jonslige ha wie gléhurvigel aan alle wat noeg is atjanille, klassiken, bare klassikens na hellen en heen, ha misnach het jena klassiken, gesurhullig, Sanillen skienach agus sé náide a rís nach sin gavunachig na gachar a dói gevórst mar sin. Agus kuideoch gom behoor barak sin look obrach ag gevórst die stages na hillen in sier heen. Fiús kuidju sé toisichi a vi gaan agus vi get de torst obrichen ma le toeristel ma gan skieren sin rud a ha I go cruig an tegef. I mean, waar ik wel unrodelle gaan in sin door ik Christian gewel mi bronig gewel een jespe dol beken kar mi en zo gewel could je gain your son luchtflowers door agus could your son doen je les cànain vo húsach ha should dir getorsnam kind Paulo Freire agus een lower sin ige pedagogy of the oppressed gewel doen je gun koek a savage rikele an áití a ddírig I coid na duine ag a bhfuil cuach agus cumasacha rud an athracha agus hané dá rud phlanadh an brosna go na Gàidhlig na Baltin agus sna hellen an haid a cumultaig fri sé chéile sin Gàidhlig sa. Gan checo agus rud a hústúdíach an pe an selleadachí bunnes bar an beachcha seo no meiste agus prentas an daine a héad. Ha sin mar a hústú a bhí go sidebach alles bheith duine seanúine mar a sábhas leis a cànain go hús agus luch giúsach I dealasach cála agus bead go seacható úne cála agus dhéhann dá thuh rút a gneas agus ha sin a bhí go sidebach le mion-chànain an an America túra ach agus ha skimme a bhí dulthúh sin nó bheit detáiseach chuú ran pandemic an a leolas le college hastel ha migration. Ach go bheith sin hastig in idir fer a bheith sin céadh pilot schemes seach seo bhí state de fad leonnach in móra sé támailte ha sin ód sé godas frísel has na seanúne gan náigrí agus do gúine giúmsach na cànain cuideach agus ha sin tíadach a legur sin seachad agus midjin go bheith torbarach go buring. A buring a bhí an óthúh sin. Ach sin bring bec an mé an leor úd a hánig amach nudí ag skibarangsachaí an áchain na Gaeltacht na Ngelan. The Gaelic crisis in the vernacular community stoch go mé a bhórchuid clúinte mé an seo ach ha tosteachad dealach go ma minateach suíocha go cànain as na Coimhearsnachdan ans na hellen year staffi agus chirig so na hunskiden leis an éidir níos far a bheith na cànain has er clúinte go iad a chur againn an dráid me an bidh. Ach hannig bha mollian as a leor cúteach goharid a thuh uras Coimhearsnach Gàidhlig is téach gus policy cànain a chud an lávan na Coimhearsnachdan me an bidh. Agus gaf misneach
rish na Molly and Shaw as an Arsenach, agus Gàidhlig Malaysia and Mhanifesto againn, Hashinium a Molly and Buring gan Vatal Hashaw a bhí féim af cuidteach de Mhanifesto and fàire líonraon de luclavers cànain a bhlasachu. Hanna fiúsapal Buring with the chur sas and a sin cuidteach. Ach Carson a channa tú a bhein na Molly and sin tífrichte van a policy in the hand grief gurikisha agus Carsonha a bigget na bell. We sé kist de oederen en leor heen ha sin an daar ach ik nu naam ha meer een leore leeg agus ha mi geen to le woonje so ik wel een mollig policy in ha state cànain mar chanasi heen mar farsten je chanasi common social so language in society ha de torster agus sin can be in realtas and the policy and ethical torst cudrum cuach a horse gan skieren Gàidhlig mar ro mache sin gilchriest. Agus ha sin kielach ach han nou gierigers gas gewel maach en gal. Ik ganens gewel hecht fatten as moen as sin ha sin kielach leis gom behoor gom bieg smak ag a hulle koersnach a groike nach heen is komme ma ha Gàidhlig no mar hel rud ma agus involta a haun cuach agus democracy inadal of Rosnachig mescan cloi agus a horst der fall vo look politics profession ansa parliament mar sin sé mollig cudromach a hasin ach chanin gom behoor gom bieg ursen mar sin ag a hullekoorsnach an alba agus atin ela kudjo chané dierach gan Gael. I guess en kan tú stocha go bhfuil bearnan san bí nó elections san bí as a sort of scrúdig han leor January an díochuig agus na Molly a tá seachad. Well is kindje go cuid agus mar a bhí chun dúil an leor san bí han an a chuile sin a dhéanamh go bého ó farsing a hai ach is dócha mar hí mise é an duliadas is moa sin a cheist a huf kimmer vision a column no a chun na Molly and Shaw an grief fémi barach cudjum a chur immersten strí a mescan flúi rud ha mis a fékin a dhéanamh an cónaí agus feinnich well okay ha Molly and maha a huf policy an aun heit a leor seo vai galoorju ek misnach roon leor a seo agus ag loch ransa chéile cudjoch ach an elid gan chur an grief agus ag heist vor well Carsonachel look politics dírach a gáil rua ma haid cho cílach sin agus had dul ras gun heist a rosin amach a huf neoliberalist hanel staatjen salon Jew staten neoliberalach hanel de giri cuach agus muin a horshaket gun court de koersnach inadal agus sé crapstari anabarach mór a sin agus sin is over go bhfuil féim strí a mesk an tlói. Gun checo agus ha sé fechking bharach be misneach féin had immer buien a vi noch och an Ghàidhlig ha immer sinnélein as an an skihanach agus kuchen siarach an a leos ha dunne a gémars goteach an an líist agus gomatrí hanna himmersten seo céad na cúsin eacanomaigich ha cumad duine ága fallach an na skíden op chénne téad is mar sinna d'irst. Ha cúchna siarach bheit iadsan is na néafgan a dún Ghàidhlig a puchtig a málaigh seo has a leor a huf oras na Gàidhlig agus iadsan a féinach a bheith seo hast bheith an loch politics agus bors na Gàidhlig has de céad seo agus thuist bors na Gàidhlig go bhfuil hast an frostbig ach an big a grasin mar a big buan mar sin hast a puchtig an bhil seo a cheist. Agus ha sin go tocht chun a cheist well an jéid oras na Gàidhlig nó rud colchlis a stéadh an a daidíú agus get nach déadh Jéga fiús mud a hacha den díadh mar hai de bhhaig Jégas tocht van Mollyan as a leor agus an ramscréile agus an sliachu go ha bhí an draste a leisachu go dit sa gas. Sam is munching go háid as a leor Gàidhlig crisis hain
hamis muidjin as a chabidjan far bheith míniúig na Molly ha gra go bheith trí roin naun. Do nothing positive for the Gaelic speaking group or adopt a laissez-faire attitude and await the societal demise of Gaelic. So no liberal kind of gears and use the mechanisms of the 2005 Gaelic Language Act to require of the Scottish Government and Buaidh Gaelic to address the vernacular crisis. No, 3, address the crisis through a radical new departure of encouraging, supporting and resourcing a community development approach amongst those best placed to address the issue, the remaining vernacular group. Mar sin na seoirse trí roin na haun agus mud a being ha dáchasach bhíon is muin sin stácha go ré rudaigh cacolachtaí adhart eacanomaigich na Mollian well an SNP in dùthchail na taghadh. So dé hanna dú mion sin Kimmer mar had de gras sa bhéarla dé hanna sa making perfection the enemy of the good. Missionary fechtach nach sin tíadh gra hanne seo mac go leo hanne na Ghàidhlig sin an na brín dunne sa bí mar a feising go bullachté has na géirí so dé hanna dú mé sin dé hé gas na taghart an draasta. I'm a dull that gun take of the Hulishin Horstogen ha kunnerst vor can be sniffine dear of big and tweaks agus cuid fúsli and social technocratic archi and big and just and jud agus can be look politics around well ha mi racing vi fake and barach and na show actually ha mi racing shin can be dinges and be a Christian can be sin the sabel na Ghàidhlig mar cànain course have éimear athracha gradachach agus henné ga rud idir Ghàidhlig han an athracha gradachach agus brosnach na Ghàidhlig have éimear athracha gléivór an seo Vurison mar thuairsmí ha féimar coú gobé mion na Ghàidhlig had maithair son cuasanach gon go mion leithéid ann agus democracy ina do lán. Canna mí cuideach agus mí amachir sin go bhfuil fíor impler ar bhfuil mí héin anabarach déal sin impler nan Kurdach the Kurdish struggle an an Rojava skire mar farstre Kurdistan agus haidsen han system politikach ilja aka va armach revlej aka we kan have or jech blinichen agus steekid system politikach state shorse grieviges en inadal agus co-ops inadal economicach have a video leva her YouTube me the communes of Rojava I guess ha is smunchig of sin towards fear impler gen shorse road surren a yen of na ha cook ag dunne againn inadal agus na gurison agus a moon mar horsmi a ha cudromach hanné gewel me an doel gom feisisin a hulishin an seo an alaba ach rudsen bí a gifsin is ánir skas strí an tlói a gifsin sinna ha cudromach ha gaf look politics ri Mollian kílach dírach leis go bhfuil cainal agus réistanta gavidrú ha ma ha féimach sinna dhéanamh agus bí féim ma ha immerst cearst a ha Jonach strí agus savage ar son rud an nachracha agus sin an rud is mó a ha dhí mar thuairsmí. Gan Checo. Well, ma hasna céad an isis is againn ha Molly an go taghadh an draasta héin leis na páistíon agus get ha dúla cudromach agus lochba ha ginn seoch in Checo ha thula poileasaidhean go ré an SNP agus genúas an rialtas a dhíis so sta go ré na Molly an achgasan is cudromache. Agus hánig Mhanifesto amach an Jew has man búidh karm céad ach ha bhór tú dúileag slán man na Ghàidhlig nó mé min fanan an nán agus féimar a rágur glós at the ha sin van mar a bha a hiún coig blianna sa Mhanifesto me dhéiligach go bheith léveh an mé Ghàidhlig agus tír rúbeh mé film trwy na Ghàidhlig agus sentence na gami BBC Alpa agus
na helingen a charó seo se ainigeach sa bí an go trip leis mhór an le Gàidhlig Mhanifesto Coimhearsnach agus so had stocha me jechtje Malian an sa Mhanifesto úra ha seo agus tíad golle lebe gemacht beganje ach na pingen stochas is ingeniche no fer potential is more. So Gaelic is an integral part of Scotland's culture, and we remain committed to ensuring it has a sustainable long-term future. In particular, we will have a focus on arresting the intensifying language shift in the remaining vernacular communities. To ensure that the Gaelic medium education experience is truly immersive, we will have a general presumption against co-locating GME schools with English medium schools. We will also explore the creation of a recognized Gàidhlig to raise levels of language competence and the provision of more services through the medium of Gaelic and extend opportunities to use Gaelic in everyday situations and formal settings. In particular, we need to ensure specific support that makes it possible for the Gaelic language to be used more often in the home and community. And then we will review the functions and structures of Portsmouth Gaelic to ensure Scotland has an effective leadership body and network of organisations for the promotion of Gaelic. We will also bring forward a Scottish languages bill, which takes further steps to support Gaelic, acts on the Scottish language, and recognises that Scotland is a multilingual society. I'm ismunchi nachbig na Gàidhlig seo ann mar a bhuaistú gunnan strí agus taghadh adhart na cúisin seo ó hiún beag an gluiánach stocha go bhfuil páiste a bhí ag misneach na sin ha tuidir rá ach tífar gúine tífar bhuiine na bhí Iomairteach a gránin seo seo bút. So ha mis munchin go ré céime d'irsta ha sin ach sé ceiste le déhofad sa héid na policy an seo ma héid an chuir Kiev dé de bheach. Ceirsta gós sé athrachaigh sa rhetoric a ann ag aithneach go bhfuil stangs na Buaidh seo agus go bhfuil féim ar policy an nas láidir a gnáisianta. Agus ha sin uile rí mollaigh gon teigimh sé céim ar uirst a ann. Ach hafis an uile gon inch look politics bregan can iad unrod agus níd rod eile mar sin féimi sin a bhí anabarach feicilech gona bhí tíoch a gáil brise seo agus okay ha sin ar búnach coú béal a lauras agus sin uile. So hí sin na higas ma ha uile gan chur an gríomh gléimh sé rud maithe bhí a sin gon teigimh. Ach an dói chanans gym féim sealig stróse nas arshinge na dír tug náisianta na halba a bhí agin son a bhí coid athrachaí an mór policy socialta. Féimar cain a chumul go bhfuil sin beo rilín stang idirnáisianta COVID. Agus ha seo cudromach or is dócha go bhfuil sin an fágó an chorm gan bí policy and social agus náidir an stát ag athrachaigh sna bigin blionachan a ha roin. Ha tóir a brín mion an Green New Deal agus an féim a ha leis sin. Féimar cain a chumul a rís gan de hachar an New Deal hain ag Roosevelt sna stáitsin SJ stang naidéag ficid sa mé. Agus hannéig an de Ryan Roosevelt na hathrachaí an math policy bheit sin leis gan roi cainal ach an ro na húnaíon cuairt agus immerstan trí láidir agus thug an stang economica chorm gaibh na policy an eile seo a fútag. Mar sin réide gan bí an unseoirse chorm Iomairteach as COVID ag ceann hall. Hanneal fisam ach son a bhí dóchasach chanin go bhfuil an chorm sin ann ma ha duine chur bhfuil a dul amach mar a thuismí agus is trí son rudan na sear mar is implar an Green New Deal agus an lehéid réide gan bí athrachaíon nes fairsinge a bhí go fágal bearn son look na Gàidhlig Iomairteach agus barach ír cuideach. Seo
behouding we gestel son baroch stri har sit na leanlich in de chi. Agus sto gewel exempla den so een ke aan het toeven an elle fiús tuvis de brechting haus stage as a chumadi an draste ha mis eilech hele chumadi cudromach ha mis blianna sin cudromach ha giúnsoch goed na cumadis anis. Kimmer a hanne toe ha kuchen ederrealichte an sin. Het hoad de election a roos aan de rier. Han je iemand zijn bi sin ha cumrish ag dinne as gach coignar an seo, mar sin ha cànain héin fatan as láitras, mar sin gun take of being the policy and agus an taige ha ag cumrish héin nas láitra cuideach. So dói sin hanne le nuid sin bhí rámi héin, hanna sear leis go bhfuil barach sin look lauerstaan. Ach rud a hain sin go bhfuil a chumri a tost 4 jo simpler bhún na seorse policy in a ha ag obrachig agus a burin a chur an gríomh an an alba. Hanné nachil fúsclí an ann some tribligin mion-chànain. Go dearmh henné mar fiús dul hofat fall bh alba son an fécin. Ach had shade mistak geminijoch an an Jay Gabuljacha diffrichte or anile anunia again a commissioner can and nachga ha vi gavolig commissioner van blinigen rud a ha gama cudromach an a show kan shege agus ha koersiken riain gamahma sur ag hille ire a ha tush kormen dùthchail an cànain jonsacha agus mar sin. Ach ik no naam ha le jarf privilegin an a seo le Cymru leis go bhfuil an jarf system economicha acha agus a sin a govrige privilegin a hef taghadh agus crínig na cuasnach an tradition dus mar sin a so ha rud an jonsacha bh Cymru cuideach ach ha privilegin an seo ik no naam. Sure, agus a riist sé stocha an canna tú go strí agus strí a mes gan bhuaid a réinetí ar charrásaí go an dáhanana chu difrichte sin ó hiún trífiche bliana ach ha differ bhuiin is duine a bhí ann buchtú san differ út an goharid cumdéith as a riaith common na cànain ha sin vi kanonlik Lewissen han tourist galop tích ronne pandemic agus ha iets an gemalléirsinach agus háisiad an trífiid trí ha mis vimjing le vi sias an mé an ráid an drochid an aferiskrif far bheit plachgaun an is agus ha de vi strí gun scoúd chahór van oor sin ha na kiad an jenne buileachke vi biel koerste is an civil disobedience de giffe heorsachen kuid vi se fries an piús stailken achgris brisige ste an a station an radio dúchtig ked TV fe is rot machine ach had dit torstú woan noch leis na dáin strí ha sin agus ag nu ná féimar rá go bhfuil gomáidícheach a hub na rútan caran na sábhaisteach na scrí agus achingin agus scrí mollion minateach agus sí sias conlis an loch politics agus tá seachad mollion agus méidir cá ha goleoríon na mollion achge éidir bhí an chur an gíamh ach tíadach is té Blianlich in móra de strí a de épe seorsachen, so Jay hanne tú is er an jónsachuch bhuapasan. sé an foin go hán nach nach feisisin dad mar a hel strí ann agus brisi iad an lug gomatrícin seo nar ha féim leis mar fearsten tógal fine sin níiad agus sin rud a ní immerstan strí eile gun teagh agus a ha fein ere an look politics honnig sin an bliana leis na riots ulia ag Black Lives Matter ha bhí an nuid sin jespa ar Gran Kinney mar a daine dolamach agus an tálamach sin ach an rodelle agus ha mi mogen leer vo hiig na heren sin nur va stein taide an in eren sna trí fichegin hai dunje irregeltig agus reinid squatting an in taien a fall agus
Bhaid de brise an dóla an lugars an sinna dhéanamh bhaid ag an ná well ha duine gan tain agus ha tain gan duine mar sin ha génocíl gan bíag sin tulas dachananta. Agus gan tuige bhaid an triblage leis a bhólas agus ha cuidú gan frísan ar son grisig ach ag ceann hail chuiríd tain socialta ar a ggéaltach an in éire leis gan roiid dónach strí mar sinna dhéanamh an dóig go mar radachach an unrod sa chumraí gan tuigeh. Gan sé go an bí agus stocha go sin písta falla bhí déanamh lethe just le cànain a drasta héin an láhachta ach féime sin ag an nú an céineach nach é rud úr a hana strí mar seo lena ggéaltach díadach go hiún began na bharachta is fiche blianna na ciatan de gúine barricade drochaid ganil an scíhanach agus táiriú díalú cúiste dúine ábhaisteach nach bige a bhí brise an luigítiad mar is ábhaist agus dul leise na strí anéire ann gon teagú. A fiús caismach gan is rud mar sin féime sin began na bharach ferrag cín ha mis muinting stocha leis an aine go hán misk duine ága is tíadach cían as ha síoch an déad is mar sin a dheirst go sin na fechcín be an bharach ferrag san an de teach. Ach ha sin bhí brín ha bh trí castan na huach an is stocha go bhing Críocha chud de cháraigh seo a ha sé brín tar mé strí agus buin strí agus so gon teú bhagin ra began mé a bhí an acinne misneach ha sé bhí dal ha bhór cá blianana inis choras cá blianana is get a sin caran úr an tachta de défas reith agus cuideach go bhí an misneach an anéing ha sin fas tíine de bhuiing agus smúnting go sin bu a chorgin a hoste grain mar a hassin bhí gra ach gon teú buing tar a bharach díanú díad le began a bhar gúine le differ skillen of fús mar a hel se vis múnting go skill an sanrichte a go ha sin hast féimach adhan i dúine i deachtain agus mar sin bhí cynneach in gach mías sin fiochan cynneú chum gach mías ha mis an darna gelóin zoom an drasta so bhí cynneach ha mis de teú lá hén chéan as bí fis mé sin na men an socialte na saske den naam ach ma ha ujakuf de wie saas goide had ik in no wie a kan mé rotsen bí has Twitter, Instagram agus Facebook agus ma has son dal na saas a bhuiien has a bras nog dun go Jech not se blianna feig san bouroch as sin in war blin agin misneach.scot agus ma has son e-mail a chudhugin sin fis ag misneach.scot gré sin agus bí chuú dá hachatars mar seo an a bhíist an ceann seachcín agus seachcín eile bhí sin primí fellman a nachheachcín agus immersten Coimhearsnachdan Ghàidhlig an deachcín is dé sin so bí an Facebook fad men an socialtas do tangbór a bhein a san sin agus tangbór a thuile duine san éisteach.